timer. Ugh. Sorry guys, my other video was cancelled because my stupid timer went off and now I had to record everything over. So just gonna say I'm recording Go Gardens event in 19 minutes. And I'm playing with my friends. Don't mind the chatting in the back. Please do not mind. If you mind, just tell that in the comments, and if someone comments, I will pin that down below. Anyone can. I'll pin every single comment in this video. Bye. Oh wait, not anything else, but this is the rest. I will not just be talking every now and then. I'll just be a little bit quiet. Bye. Not ending the video. Master Sprinkler. Oh whoops, Master Sprinkler is stalked. Ai, dit is in die aspers gedaan. Waar is die, oké. Ja, maar je draagt al. Oh, dit is niet bijna nu. Damn, die papers is massive. Come on. I want this. Ach, doe nog events. Want ik wil. Ja, nee. Oké, shock. Discount, parameter, shocked. Hoeveel geld gaan die maken? Oh. Ik heb nog niet die laser een in rechte leven gezien. Die een was als een Jandal's laser zo. Het is nogal goed. Frozen is goed. Wat heb jy gedoen, Troy? Ek sien dom nie, dis gefavorite. Jy het dan net verby my geloop. Ek gee julle vir die meisie, oelala. Look guys, he's giving it to a girl. AJ and that random girl sitting in a tree. Why? It's good content for my video. Nope. It's raining tacos. Oh yeah, sorry guys for no sound. I'm sorry about that. I cannot play sound or yeah. Het lijkt alsof ik mijn koe in die gat gegryp, Troy. Ja. Hy begin huil en traan. Jy klein die daai klein stukkie gat. Chickie, Troy, chickie. Ek gryp hom in die gat.
Check weer, checkie. Ja, waar hou ze? Oh. Wat doen 'n koei? Five, 13 minutes stock time. Times 2. 3 mushrooms. Pepper. Alweer. Cocoa. Dis it. Come on. Wat anders? As ek weer sugar appel doen, gaan ek so happy wees. Jy seker net 'n goed beanstalk. Ah, dis hartseer. Down. Ek het nou 2 massive beanstalks. 3 actually. Nee. Funda. 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 Wat gaan nou met my beanstalk? My Ember Lily was geshok. Damn, kakao. Struik waar ek is. Ek nodig my pepper om shop te word, dan dink ek hoeveel gaan dit dan wees. Dis net 100,000. Ag, come on, net 100,000 no. Guys, that's not even that much. 4 million. Jy net 20 miljoen vir hierdie beanstalk. Ek nou, my eerste 100 miljoen. Okay. Shiny. Chinese. Dis dit makliker om die beanstalk te klim. Wie wil op my beanstalk kom chill? That's what she said, I know. Huh? Ek klim heel bo op my beanstalk. Ek gaan op die klippe klim. I think I see it. Wat is die Easter egg? Wat kan die Easter egg wees? Waar is dit? Ons moet oral kyk. My beanstalk is langer dan al die rotse.
The sun. The sun. The sun. A bullet. Maar die Sky Garden. It will run. I want more time for people to look. Wat? Wat? Oh wait, I know what it is. My. Oh, die is nog eens goed. A beans of pollinated shock alien like. One final OP stock before the summer seeds come into the game. Wat kan het wees? Wat is het wat opgaan en dan ek... Guys, you guys watching my video, what do you think was it that goes up and what must come down? What do you guys think it is? I thought it was the sun. Comment down below what you think your answer is. Net 5 miljoen. Net 5 miljoen, damn. Maar kijk, net 5 miljoen. AJ, seker ietsie wat gewerf is oor 10 miljoen. Seker ietsie wat werf is vir 10 miljoen. Vat dit net. Ek sien dit skeletic nie. Ha? Jy moes dit gelos het dan nog mutations op het kan kom dat dit meer is. Ja. Okay. Net 300,000. How much is die bamboo factory? Okay. Wie Sam? Ek nooit agtergekom wie Sam is. Ah ja, dat klink, dat maak sens. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troy, wag, hy gaan nog restock. Restock! Restock the stuff, bro! I will not he doesn't want to restock that stuff. Why does he want to restock that stuff? Why don't you want to restock your stuff? Restock!
15 million beanstalk. Coca-Cola. Paper. No way. Grapes. Hy restock alles. Ek gaan nie alles koop nie, hy's mal in die kop. Hy restock alles. Gaan hy cactus? Ek dink nie so nie. Ja. Cactus was, no way, hy doen so goed. Hoeveel goed gaan hy nog restock? Coconut. Bamboo was not needed. Mango. Ek gee nie om nie, ek gaan my garden onnetjies maak, ek gee op. Ek gaan ophou netjies maak. I give up. Troy, jy kan die verloor, jy weet. Jy kan dit verloor as jy die server leave, jy weet dit nou. As jy nou die server leave en dan kan jy die goed koop en miskien gaan hy die chicken jockey vir ons allemaal gee. No way. Yes! The Grow Garden community has done it again. As Troy nie die game gaan like nie, sou ons almal nie so wees nie. Ek gaan hom try klim. Never mind. Ek dans met Gaiden. Gaiden. 19, 18, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Is it all? What animation? I know. Check oorlogs om ons. Oh my word. Dis Sam. Hy gaan bye-bye sê vir Sam. Sam is
on holiday. Maar waar is die sommerstok? Oh my word, wat is die? Ek gaan koop. Kiwi. Daar's kiwi. Was kiwi? Wag, nee, waar is Ember Lily? Is dit nou die slegste ding? Hulle het Ember Lily remove. Ja. Seriously, God. Ek plant hulle net randomly. QBC, jy kom mee. Shoot. Hy is nog steeds die Secret Apples is nog steeds die beste. En myne is nog besig om te groei. Dit lyk soos 'n klein boontjie, maar daar's klein appels op met sulke ek weet nie. Jy kan teleport na Gearshop toe. Jy kan Ember Lily. Sugar apple, pepper seed. Regtig, wat is dit? Ek gaan check. Ek nou 100 waar is die tempering mirror? Tanning mirror. Read the sunbeams 10 times before being destroyed. Okay. Hulle het advanced sprinklers. Ek gaan nou offline gaan en daai glitch doen. Net omdat nou so gaan ek vir jou 'n snail gee. Thanks everyone for helping us break another world record. No problemo. Ek gaan nou alles collect en gaan sel en dan gaan ek leave. Want die event's klaar. Ek joke. Joke net met julle. Wat? Wat 'n goed. Dis nie myne nie.
ek dink ek nou net 12 miljoen gegee. Thanks for everyone's like. Wag, wat sê? Oh, my beanstalk. Ek record mag ek. Thanks for watching, guys.